Dorimane, SS 2575 de la Matiquille, officier de la BSPI et en même temps ingénieur responsable du chantier agricole de Muto. C'est pour vous faire la visite guidée du chantier agricole de Muto. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ako bwajya miliyari hari ahantu y'usako muri turabona ko ariko mugahagira abona ko igikorwa cyacako amahera aracasoho rero urumva gusubiramo ahandi ho amaministeri azokora ko icyizere ministeri ya infrastructure ikisigara yirebanga cyakiri ahubwo nicyo twiga turabe kugira ngo abahungu bajye no mu ruyigi reka ntibarahetse Ruyigi yarahetse Kigali mu ruyigi yarahetse hasigaye y'Ibururi niyo mu Mparambo zitatu iyo yindi mubatse mu bwene Kayanza yarahetse iri yanavase kurushi hari zose mwatanguriye rimwe Yego twatangiye. umva zibiri zubatswe mu mwaka umwe muga iziriya zo kuva ryari mu yigeragaho batanguye muri 2020 kuyituro bari kubaka block imwe yindi yari yarahetse Mparambo n'ibindi cyane kujya kukarusa byatwara kare nta mahera amaze gusohoka usaga runyoro nabo nyine baba nyine amahera ni nka shoki n'ibyo babaha amahera angana mugabo w'iwabo babanza kuyaryamwo niko bubana tuzogira audite byose dushaka amakuru y'ubukungu sasa yuko nyine baratwara kuko usigaye tukabihaba raba kandi nko mwaca muraba bigeresta muce muyibaha kore aje karosi we karosi ijya nifuza yuko yoba ijya mu kintu sibyo kugira ngo ijya igibe produce regrata pour la région les étapes zatamugeza mu bwenge bw'ama mafaranga muri secret no kugira n'ingoga iyi project kaza yuko ipfa tuza kuyikora ingaruka n'inama kwibagire basabe delegation special kugira amahera ntaje muri oboha wowe uzosiperiviza abyikorere nta yandi mayeri mukoza turaraba abakozi aribo bakora ifuko odebi dorane dutangura ikiringo dutangura yamahese igitega ntimayika murakora neza hano tukakora hariya nyine tugiye kuraba kugira ngo dushobora kukinga ziki